para mapilpod nimo ug unsa ka sakit ang imuhang gibuhat sa kuha. Ayaw po pag-ingana, Cardong. Ug gipaantos ko nimo Kimi sa pila ka tuig akong pag-antos sa imuha nga imuha kong gibinuangan. Sugod karon mag-move on na jud ko kay Kimi. Wala man ka ha sa feeling sa kuha. Undangon na nako ning akong gibati sa iya ha. Lisod jud kaayo ning maggukod ta sa usa ka babae nga wa nakagusto sa tuwa. Astila ning style ni. Pila na ka tuig ako sigig panguyab siya. Wa jud ko niya gisugot noon sa man tawo ning Kimihan eh. Sige lang, ug wa say gusto sa kuha. Kanong ako amang isugal lang akong kaugalingon sa iya ha. Panahon na gyud para undangon na gyud ako ni. Ang ako ang gugma kay Kimi. Kailangan abrihan na nako niya ako ang feelings nako para makagusto ko sa lain. Uy, Kimi, wala ka makonsensya ito ang kaya Cardong. Makonsensya man daw ko. Alangan, kay imuha man tong gibubuan og ihi. Nagibuno pa dyan ni mong arinula. Paghilam diha, oy, duha ba yata ato nang ihi? Hindi kung duha to, imuha dahil ngibuhan og arinula sa kaya Cardong. Alangan, wala naman ko hilaing na punit. Mao naman to. Mao na, sa sobra ni mong kamaldita. Di man gud na ako makapugnan akong pagkamaldita, day. Dapat mo concern na lang pud ka sa iyahan, no? Kaya namisita man to sa imuha, good. Bitaw, day, oy. Nakonsensya man ko sa iyaha. Nakabalo man day ka makonsensya nga nung gibubuan man imong ihi o gibuno pa dyan imong garinula. Ikaw daw bago kang mata. Nya, ingantoon kag kuan, storya. Di ka maglagot. Dapat gipugnan unta nimo imuhang kalagot Kimi. Tanawa karon wala na nagpakita si Kuya Cardong. Ako labot og di siya magpakita sa kuha. O nya kung magpakita to sa imuha. O mangayo kog sorry sa iyaha. Sorry lang. Depende sa iya. Gusto pa siya manguyab sa kuha. Kung mabalik to sa imo ha, dako ba ito siya gugma sa imo ha, Kimi? Depende na lang sa mga sabot. Luoy kay si Kuya Cardong Kimi, pila na katuig siya panguyab sa imo ha. Wala pa ni mo gisugot. Ambot oy, dili man ako mapugnan ako ang kamaldita. Tanawa, tod karon. Wa pa jud ko katilaw uyab-uyab. Dako namang gud kog sala sa iyaha. Ambot lang og pasaylo pa ko ato. Mapasaylo man ka ni Kuya Cardong Kimi, basta imuha lang siyang sugton para ma-enjoy pud imuhang pagkadalaga no. Lami ra biya sa feelings kong naa kay uyab Kimi. Saka testing na day ka ana. Oo, pero sa una pa man to. Unsay feelings pod? Kinang lami kay siya kanang mag-istoryahan mo, tapos na kay ka tapad maggabi tapos basta lami kay sa feelings, pero sa primero rato. Giatay mga ka, oy. Tara na, oy. Namali na ta. Seryoso sa to ang istoryahan. Kimi, tinuod bitaw. Tara na, muli na ta. Sa mukha ni mo, eh. Sige, muli na ta. Uy! Sige, Cardong mo na, oh. Asa man? Kina. Unsa man na siya, diha? Ang buot, nag-unsa na siya diya. Timing Kimi, makig-istorya na jud ka sa iya ha Kimi. Ngayon na jud kag pasaylo sa iya ha, di ba nag-ingon ka? Ay sige, ako asang duulon ha. Sige, sige. Dili na ka, ayaw po man sa kuha. Kaya po na, di ko muuban, dili lang man ko sa punuan, no? Maglingkod naman. Basta dihara ka, akong duulon. Di ate, maning style, kami manuntan nag-uban, niya gibilin pag yun ko. Dirian na lang ko, maniid na lang ko dirian. Walay lami ang kinabuhi og dili ta ka mo bon sa usa ka babae nga igo ra ta gibinuangan, igo ra gipahimusla nang ako pagkalalaki. Noon sa kadiha Cardong? Kimi? Ngano nagsige man kag singgit-singgit diha Nagunsa man ka diri? Diri amon ko nagaagihan padulong sa mua. Naalagi ka diri Cardong. Nganong nagpakita pa man in taon ka sa kuha Kimi, oy nagsugod na unta kog move sa imo ha. Ay Cardong, pwede ta mag-istorya bisag kadali lang. Para asa pa man daya nga tong istoryahan Kimi, nakalimot na ka Kimi sa imong gibuhat sa kuha. Imo kong gisabligan og giihi nimo, gilabay pa jud ko nimo garinula. Wala na tay angay nga pag-istoryahan Kimi. Ay Cardong, ngayon na lang kog kasuko. Nagpasalamat gani ko nga nagkita tagbalik karon diri kay mangayo kog pasaylo sa imo ha. Mapasaylo pa ba ko nimo Cardong? Ay dili na ko nimo madala nga inana nga istorya Kimi, kay kapila na ko nimo giilad. Sige na gud Cardong, hatagi na lang gud kog last chance. Seryoso na lagi ko, pasayloan na lang gud ko sa kuha mga gibuhat. Mutuon na ba kuha na sa imuhang gipang istorya Kimi? Kaibuot no naon Kimi.
Pila na katuig kog sigig panguyab sa imuha, pero imuha kong gibinuangan, gipasakitan ra ko nimo. Ako kimi seryoso kay ko sa imuha kimi, pero imuha ra gidulaan ang akong pagbati sa imuha. Ang gani na, sorry na lang, good. Dili madalag sorry kimi, ang imuhang gibuhat sa kuha kimi. Perting duluta yun sa kimi sa kuhang dugan kimi nga imuha kong gipasakitan o gipaasa. Sugod karon Cardong, gisugot nanti ka. Gisugot? Kapila na nimo nagipangistorya sa kuha sa una nga nagapanguyab ko nimo. Kardong gisugot na tika, pero unsay mong gibuhat? Imuha ra kong gipaasa. Lahi man ni karon seryoso na jud. Promise. Seryoso na jud ka sa kuha. Oo. So dirian ako makita karon ug seryoso ka sa kuha. Kailangan ug unsa ang imuhang gibuhat sa kuha. Maupod ang akong pagkabuhaton sa imuha para mapilpod nimo ug unsa ka sakit ang imuhang gibuhat sa kuha. Ayaw po pagingana, Cardong. Ug gipaantos ko nimo kimi sa pila ka tuig akong pag-antos sa imuha nga imuha kong gibinuangan. Sugod karon ug tinuod nang imuhang gugma sa kuha ug wa ko nimo gibinuangan. Sige. Hatagan ti kag last chance. Hatagan ti kag last chance nga mag-antos ka sa kuha. Ako ang ipadulot sa imuha ba ug unsa ka sakit ang imong ginabuhat sa kuha. Ipasayalo na ko nimo, Cardong. Gipasaylo ti ka karon. Pero wala pati ka napasaylo sa ako ang gibati karon. Guy, kasakit ato oy. Mao na ayo lagi paghimo og butang na makapasakit sa tao aron dili ka mabalsan. Cardong, gisugot na lagi ta ka. Seryoso na kay ko sa imuha, promise. Ay sige, gunit sa kuha. Biyara ka. Ano ingana naman ka karon? Cardong! Nganong nimbalik pa man siya sa akong kinabuhi oy. Cardong! Ayaw kong biyahe ba? Biyara ka. Biyara ka. Cardong, dili na ko kayang mawala ka, promise. Seryoso na lagi ko sa imo. Seryoso. Cardong, Paghulat og kanus ako maulian kimi. Biyara ka kimi. Balikan na rin ka og kanus ako ganahan sa imuha. Luya ni Kimi oy. Kimi, nasa man ka? ako naman siyang gisugot. Seryoso naman ko. Nanong gabiya, mangyapon ko niya siya. Balik naman to si Kuya Cardong sa imuha.